Ithi nginitshene bafethu ninenqenayo le genge enqenayo le ethanda ngihamba kujantshi yabo ngihamba kujantshi akumele ngibuye ngifocus la phansi ngixoba la qa sure nina bafethu enithanda ukulokhuzana ukunqena yabo mhlawumbe lese ufuna ukwenza ikhozi ka 4 years usuthi hayi 4 years mkhulu lalela noma ngabe yipi process osuku uzoyenza once wayiqala sekuseduze phambili la okude khona ila ongakayiqali once wayiqala into sekuseduze phambili sure ngilapho ngiyaqhuquzela nalo ofika enzile nasi mesethi hawu kuzisitimela manje mesethi hawu ngizobuka la mesethi hawu ngizoyishaya fan license 2 years lalela isiqalileke iprocess ka 2 years u2 years 24 months yayizwe into engishoyo 24 months and uma uzoqala namhlanje ubale uzobona ukuthi sekumayinazekile sekusele 23 uzobona sekumayinazekile kusele 20 bathi kuyancipha gcina kusala 20 kusala 19 cabanga ukuthi wena unyaka unyaka u12 months baba wash yabo and u12 months kwadlula usuku siwona 12 months lo yabo seku 11 months nezinsuku wash so fethu noma iprocess nje uma wayiqala sekuseduze phambili thatha lokho kufaka ekhanda lakho wayiqala iprocess sekuseduze phambili